Il-Kap tal-JobsPlus Clyde Caruana ammetta li f'pajjiżna matul din is-sena se jiġu ma' 13,000 ħaddiem barrani biex jaħdmu f'Malta. F'intervista ma' ġurnal lokali Caruana jsostni l-pjan tal-Gvern biex ikompli jġib aktar barranin f'Malta biex jiżdiedu mal-55,000 ħaddiem barrani li diġà jinsabu f'pajjiżna. Xi ħaġa li mistennija tkompli ġġib pressjoni fuq diversi aspetti lokali, tant li Caruana stess ammetta li huwa konxju sew li din tfisser influss enormi fi żmien qasir. Biss jirremarka li fil-preżent f'pajjiżna diġà hawn 45% ta' min ħaddem li għandhom mill-anqas ħaddiem barrani wieħed jaħdem magħhom. Ammissjoni li turi biċ-ċar dak li l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrendelija ilu jgħid li l-Gvern Laburista qata' qalbu li jkabbar l-ekonomija Maltija ħlief billi jibbaża biss fuq l-influss tal-barranin fostna. Fl-istess waqt fl-intervista ma' Times of Malta, Caruana qal li fi żmien sentej it-tielet l-ogħla sors ta' dħul għal familji Maltin se jkun id-dħul mill-kiri tal-proprjetà dan wara l-impjieg u l-pensjoni. Minkejja dan, Caruana fl-ebda mument tal-intervista ma jsemmi kif se jkampaw b'din l-ekonomija dawk li jinsabu bla saqaf fuq rashom jew dawk li m'għandhomx proprjetà xikru.